sampun tiang sampaikan, kalau mau utang lunas, mau utang bisa cara apapun, maka telu keluarga jari telu. Saya kalau bingung loe dengan budaya kepeng penok bingung arah apalagi sirim bingung sak bedoi kepeng doang bingung, apalagi sandik bedoi. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, Senin Pan mulai nyerakal, selesai nyerakal ngiring tahlil, selesai tahlil ngiring ngaji. Andai telat bare setengah jam atau 15 menit dendek degenit lalu dongkel jelap lalu melu lagi nggih pelinggih de jauh nasi kapur, pelinggih yang bagi nasi kapur. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya jari pekuat atiangan baca selawat ilinggati jamaah sampunan rakyat berbahasa bercerita judul nggih ada luah jauh nasi kapur sila iya cerita Senin teman baca selawat tunas tiba pelungguh sami manik baginda Nabi iling kalimat yang bahasa Nabi manik Nabi sai berselawat sekali karena Allah Subhanahu wa taala, maka waktu ni ke Allah taala bersalawat di pelungguh tiang 10 kali. Enggak makin yen tad rayang kelahiran baginda Nabi adet kuat-kuat baca selawat. Nggih. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang izin ya baca berjanji makin mahalal qiyam akan dipimpin oleh Tuan Kanda Ustadz Haji Jamaluddin selaku wakil ketua yayasan di Yayasan Taman Surga, makin pelungguh tiang berjanji niki cerita baginda Nabi. Ia cerita Nabi niki isin mulai oleh Abtadiul Imla sampai ya talak la usanah niki adalah cerita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau cerita tentang baginda Nabi, saya cerita jok Nabi tentu ya dengah cerita tentang Nabi niki. Memakin pelonggung tiang tunasijin ya tiang mulai baca berjanji memakin dengan mulai mahalul qiyam sehat adin seger bugar nganjang mana-mana 2-3 bait lalu kita akan duduk, akan kita ikuti bagaimana cara mahalul qiyam di dusun Respan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Lana wa li walidina wa li jaddatina wa li ahlina al-ahya'i minhum wal amwat wa li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq wal maghrib. Al-Fatihah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla'a bismi dhatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awlah wa uthanni bihamdi mawariduhu sa'igatul haniyah mumtadi'an minasyukril jamili matayah wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah wa astami'ullah ta'ala ridwana yakhussul hitrata
الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في هضة الخطأ وهضاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا بقرية ناظما من النسب الشريف يقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله bareng-bareng عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يندم الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي ببلاد قضاء القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه قناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى رحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا سلك نظم فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بعلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إقد سودة وفخار أنت به اليتيمة الأصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظا له كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صار الاسم ترك الصفة فلم يصبه معروف من آدم وإلى أبيه وأمه صرى نور النبوة بأسارير قرره البهية وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله برم عطر الله روح الكريم بعرف ششير صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحبلها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأضباد تلجت بها من النبات هلحلا سلسية وأين أتت الثمار وأدنى شجر للجاني جناه ونتقص بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وتشت العوالم من السرور كسهمية وبشرت الجن بأضلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل خبر خبير وفيه ولا حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي ذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قباه bareng-bareng عطر اللهم
صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كبر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا رسول الله أجرنا من صيامك صعيدنا نرتجي منك صفاء عند رب العالمين. أنت غفر الخطايا وذنوب الموفقات، أنت ستر المساوي ومقيل الأعصارات يا رسول الله. من صيامك سعيدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. وآل مسر وأخفى مستجيب الدعوات رب فرعنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على أحمد عدد غير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومهيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين شرور
نلت وضيق الوهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طال الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الحوادث قد ولد المصطفى وهو الهنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أكبر اللهم قدره الكريم بأرض ذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويبارك عليه. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Nabi sakmut baca baru niki teredak si Allah Ta'ala, mudah-mudahan erak lejeluk kiamat pelungguh tiang dijan syafaat. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. Berikut pelungguh tiang makin akhiring tahlil yat nunas yang Allah Ta'ala yat berdoa di momen perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin niki yat ngiring tahlil doa keluarga pelungguh tiang sak sampun ninggal dunia searak le jauh sanyeke lalu peda rezeki sai pun juga keluarga pelungguh tiang sila makin akiring pelungguh untuk kita bertahlil bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Wakil Ketua Yayasan Yatasa Bapak Ustadz Haji Jamaluddin. Kepada beliau dawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan bagaimana Raudhah sesampun lumbar Mekah, bayangkan bagaimana Madinah sandikman lumbar, mudah-mudahan gamak dijan nasib ya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sila dengerin satu sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Senang membaca selawat ibu. Ara empat dengan ngakalang ojok dirin masing-masing. Ara empat dengan ngakalang ojok dirin mesa. Sa pertama dengan ngaku cinta ojok Allah Ta'ala. Lagu bilang jelur gawe maksiat. Auzubillahi min. Sa kedua dengan sa ngakalang ojok diri sendiri. Ngakun cinta ojok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu ndin wah teman baca selawat. Pendak lalu baca selawat, ndin demen baca selawat. Sak kedua ia girang lalu hina dengan jenengan. Nauzubillahi min. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, selawat adit senang bahagia. Adit senang bahagia baca selawat. Ia entar cinta ojok manusia paling agung paling mulia lebon dunia. Laula kaya Muhammad. Andai saja bukan karena engkau Muhammad ma khalaqtas samawati wal ardu, aku dek gemes ciptaan manusia salainan kaki bumi alam manik Allah Ta'ala dalam hadis kudusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil
lamhati wa nafasi biadadi kulli ma'lumin lam. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makin sampun jam 3:03 makin tunas pengajian adinara jauh oleh-oleh dan sampun yang sampaikan kalau mau utang lunas, mau utang bisa kita selesaikan dengan cara apapun, maka 3 telu keluarga jari telu gawe Sanya kalau bingung, loe dengan berdaya kepeng penok bingung, arah. Apalagi dia berdaya kepeng, sirim bingung. Sak berdaya kepeng doang bingung, apalagi sandik berdaya marantan Zulkarnain Arifin. Gaya baik pinaan Bali, darah kepeng. Lagu dek semal, ya lagu sedekahin lah, dek semal. Nabi berembe-rembe ya kemelet kelaku sedekah muk belat tendo. Dek semal saya enggak nyekelok pinak balik ya tu dari pribadi. Lamun wah lemak selesai balik ni insyaallah minggu mula muri je selesai minggu murian je. Mulai tangan ngomong tunas beras pada disenggap. Et mulai gawe sekolah. Lamun ujung balik tiang je ina tahu tiang berusaha mesak saya enggak iya tu ka Erop kan je jari mai balok meniki balik dari pribadi lagu lamun untuk umum je barang-barang inanggi barang-barang untuk marantat sagawe majelis, marantat sagawe tikah, barang-barang kejelas nyari lamun balik kembali nampun sekat nyari esa tote lek suruh dayu dialog gedang dudang onit kena dayu hingga jalan keluar kakak ni ja Bang Mekar dah noni aneh nyala rohani ya Bang Mekar enggak jalan keluar Bang Mekar. Nah Bapak Ibu sak telu niki Nabi nggih tunas sak telu niki sak pertama hafizu ala sholawat, sak pertama keluarga jari ke barang-barang pelihara sembah boleh makin wah lalu raya maulid kelahiran baginda Nabi itu respang ke majelis anak sabah sempelinggim apa mau mulai jeluni malik yang berniat sirik kena sembahyang jelasin ada narak mau ngaji ulek dinanggi apa mau ngaji nak enggak nasi kapu tani musa jauh kena itu lah enggak kemana tu dendek iur sak menu-menunya inanggi dendek iur mau debareh kedok daek jelasin sak pertama terpelihara ya subuh pelihara subuh engkau tabot engkau takut engkau parah ande mak ketahuan berembi kebeli pahala dengan sembahyang berjamaah subuh panik Nabi demi Allah bahasa Nabi sakepak pasti lalu merangkak ingin untuk ikut solat berjamaah solat subuh sehingga kembali Nabi di dalam hadisnya yang lain ande bakal kebeli pahala dengan sembahyang sunat qobliyah subuh doang para kebeli langit dan mak kebeli kaling kesaya sembahyang wah ada sembahyang subuh nih wah lagu jauh setengah pitu kembali nampak jauh setengah pitu sudah ngerti kembali malam Jumat umat Yahudi aduh sekek pelihara semua sak kedua wasadaqatul jariyah manik baginda Nabi sedekah niki Bapak Ibu mulai oleh Allah Ta'ala bersuruh Nabi bersuruh ulama bersuruh sampai Tuan Guru mengingatkan kita semua masalah sedekah ndik mesti perlu mak bersedekah ojok tiang ojok yayasan yayasan Taman Surga Respang ndik
sak penting pelungguh sami bersedekah kemanapun sak penting bersedekah. Anak yatim sarang deket balik bapak-bapak balu satu anu bapak aku jak balu satu anak dua nu uni rembeh kita gentang ngerau musri ini nelok sedekah jok balu sang anak sakit menu jandi naram sedekah lagu ngejot aranan hadirin sedekah Allah Ta'ala bersuruh membeto bersuruh Allah Ta'ala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 1 Quran surah ketiga ayat 134 Quran surah ke 23 ayat keempat Quran surah ke 63 ayat ke 10 ia tahun penjelasan sak rinci Allah Ta'ala jelasan belum hentian tentang sedekah dan belum lagi dengan ayat-ayat yang lain enggak mengapal yang ini masalah sedekah Allah jamin lungguh dia saya sakne menggirang bersedekah adin tetu ikhlas karena Allah mun ingetang lungguh tiang qad aflahal mu'minun yang tebing bahagia dengan beriman saya salah satunya allazi lahum lizzakati fa'ilun dengan selalu berdui harta benda jelap-jelap subulan jekat ndik tahu berjekat nyerak entar lampak bersedekah ngan nabi ngan dika era li akhirat arak pitu dengan saya tebeng payung isi malaikat atas izin Allah Ta'ala tebeng payung ndik nak tebeng panas di akhirat di padang mahsyar bapak ibu yang saya muliakan kepanas di padang mahsyar sampun dah matur piranan embek tengkah daun ketok tengkah embek kepanas 1000 kali kepanas air bangkal libun dunia musai saya ini panas pelungguh tidak pelungguh amin Allahumma pelungguh tiang bapak sagenem girang bersedekah lalu sebuang anak yatim lalu puluh nyodok sedekah kalau berdasar hadis baginda Nabi haram pelungguh tiang panas era akhirat mu'eak doang dait saketelu Nabi saketelu adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telu niki gawe inak lagu ndek kanggo doang yang berpisah satelu niki selesai salat lamun arep rezeki sedekah dan dik berduit DP ngaku tadi sing sedekah senyum bedait kanjeng Zulkarnain senyum bedait kanjeng Bapak Ustaz Haji Jamaluddin senyum bedait kanjeng tekan listrik dende tahu lu ndek senyum lah sing kita tekan listrik nu narak podo nekda dolah senyum Bapak Ibu yang saya muliakan senyum tubasimuka fi wajhika sedekah adalah sedekah adinaran diuling rugi saka berikut ketika kita bersedekah maka jangan pernah ada orang lain yang tahu tentang sedekah kita sedekah mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu nggih mau makin lanjutan pengajian niki tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan selaku tuan guru mau kundang maka pitakut padahal kebeng oleh bari apa punti pada dua maka antara hadir tuan guru sakit doang hadir nggih kepada beliau dan Al Mukarram Tuan Guru Haji Raksanjani LC Dawagang sila selawat salli wa